Yang, ini apa jani mulai? Ini apa jani mulai? Halo. Dek Ika. Makasih. Thank you. Semangat kakak. Mantap, makasih. Dewa Ardi. Semangat kakak. Halo Mega. Semangat kakak. Oke, thank you. Rari Mega Ranti. Ada mamaku. Ada Suci. Suksema majeng ring semeton sane sampun miar sayang live titiang sane mangkin titiang jagi nguacan cerpen online sedurung nguacan cerpen tiang jagi ngaturang suksema majeng ring media suara saking Bali karena sampun ijen tiang kesempatan nguacan cerpen online puniki taler majeng ring Kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja utamanya program studi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali karena sampun ngicen tiang genah miwah galah anggen melajahang raga indek sastra bahasa miwah aksara Bali nggih mangde nenten suwe sane mangken titiang jagi nguacen cerpen sani memurde tegarang kenhang cerpen puniki kekawian Ibu Dewa Ayu Carma Citrawati nggih mangde nenten suwi tiang kawitan manten tegarang kenhang Dewa Ayu Carma Citrawati Tain ke jerone makena acepok dogen yen mentas diarep TP ani kengken asani apa bue nongos ditu tiban-tibanan pak ditu ngelah umah kengken asani yen tiang metakon keto sumingkin tiang pelihange nyen ngorahin ditu meli tanah nyen ngorahin ditu nyujukang umah nyen ngorahin ngelah pipis ane tuah ngidang anggon meli tanah ditu nyen ngorahin yen kemu saja abe mule saja tiang ane pelih
mirip saja. Yen joh buen abe, peleh tiange bakat numitis dari jelemu. Bani-bani nagih hajak betare, nagih lekat dari manusia. Sing tawang ken kene kewah ni. Yen sube dadi buron, sinah tu sing lakarade ni melihang. Tiang tu sing dot pesaut, nyen benah teken nyen pelih. Ane tagih tiang, tegarang kenehang, cepok dogen. Asanin dadi tiang. Sebilang semengan, muka jendela kamar. Pengit marungan bon umahi. Yen sing buka, umahi tu sing man sinar. Umah tiange jenik mekrepekan, mekejang ulah mejujuk. Tanah cupit, apa ngade tongos mesari, entu dogen subaget. Tengai, teke uli megai, di sedang kenyel, dot mesari. Tiang tusing idang mesari. Kerana liu pesan tiang lah tamiu. Buyung bangke ane gede-gede entu, teke melali kumah tiangi. Ya diastun, kesujatiane tusing tain tiang undang buyung apang teke melali. Cepok pindo, saru-saru tiang. Sake wale buyungi sayan ngedegin, sayan ngebekang teke. Yen teke melali, tusing jenengil, mekeber mekejang encegine. Dedaran, yeh, awak tiangnya ane sedang kenjel. Apa je? Sekita kenah ne? Tain tiang metakon, ajak buyungi. Ngudiang demen pesan melali kumah tiang. Meh, tawang jero pesaut ne. Len subesigog, misi bin nyengahin. Nak kije nak singcang melali, kal ngudiang. Nyen ngorahin ngai umah dini. Tuh, kedo pesaut ne. Kanti buyung melihang tiang masih. Tain jero nepukin tamius dega kedo. Len sube megenep encegine, ngai penyakit, ngai sakit basang. Ben misi sengelah sopan santun dadi buyung. Uli sesukat si gugine kedo. Tiang tu sing nyak buin mecapatan ajak buyung-buyung sigug ane mecelep kumah tiangi. Nak ngudiang ye mekejang di jumah tiangi. Tiang sing peduli. Mula pelih tiangi ni. Mula ngerti sube tiang. Lelu ane metumpuk di TPA dajan rumah tiangi ento. Lelu nyen kaden. Lelu uli sejebak gumi. Uli kelod, uli kangen, uli kauh. Mekejang dah dia ngebesik ditu. Cutet ne, ento lelu, uli anake ani mayah pipis kebersihan lan sampah ngebulan. Cara janin ni, lelu ni tusing dadi borbor, tusing dadi tanem, tusing dadi depin. Kudiang, ajeng. Sing masih ada nak nawang. Saja umahne kedas kerana luni abane si TPA dajan umah tiangi. Medugdug, saling jangkutin, saling tumpukin. Sebilang wai ngelekadang ulet, ngelekadang buyung. Nah, nyen pelih. Tiang, ngudiang ay umah dajan TPA ni. Jerone pasti ke ngerti jani. Kenapa tiang gedeg? Tiang gedeg ajak dewek tiangnya pedidi. Tusing ajak nyen-nyen. Tiang ane tuah ngidang meli umah dini. Dajan TPA ni. Ulian tiang tuah guru SD.
Dadi guru SD, guru honor, ane pipesne tu sing karuan. Sing nyak cara tumpukan lelu di TPA pipes tiangi. Yen karuan pipesne, yen tumpukane cara lu di TPA, sube pasti mekejang dot dadi guru. Sing kedo. Ben tiang lakar ngerausang lelu di dajan umah tiangi. Yen urusan tiang dadi guru, ampunang sangat rungwange. Tiang sube nem tiban dadi guru, sube megenep pasanin tiang. Uli gonta ganti menteri, gonta ganti kurikulum, ganti jani, gonta ganti status. Honor kontrak honor, pengabdian nomor 1. Ye, ampure jero, tiang buin ngelantangan 1 indek geginan tiangi. Bien tiang lakar ngerausang lelu dajan umah tiangi. Di TPA, ane luane sube mulet, metumpuk mesuang parfum pengit ento. Hidup meong, ajak kuluk, ane state teke ke umah tiangi mesadu. Apa saduange? Apa menlenan teken jane hidup ditumpukan lelu? Ane sebilang wais state ngemang dedaran ane jan. Sisan B, sisa nasi, uli KFC kanti pizza suba ada ditu. Ingat tiang tugas gajih tiange tu sing pesu-pesu 3 bulan mekelone. Tiang tuah medar nasi aja uyah dogen. Cicing mebulu putih ajak meong poleng kantenane entu ngerikik mekedekan diharap tiangi. Ane rausange tuah amah-amahan ane bakatange di TPA dajan umah tiangi. Dugas entu aeng demene imeong ane makatang tulang B ane diselagane enu misi isi legit kuniasane. I cicing nyautin sade tu sing nyak kalah balung celeng ane bakatange. Enu misi tulang ude buen misi isi ngatut. Tiang ane ninge ortani tu sing merasa gelak-gelak. Kerasa ngetel pos tiangi. Basang tiangi nada sare memunyi, maduhan. Seduk tiangi mati. Ngudiang dini ngorte niki-niki. Sing tepuk timpali sing medar. Megedi, hus-hus. Ulah tiang cicing ajak meong totonan. Ulian gedeg basang tiangi ningah rausne indik dedaran ane bakatanga di TPA. Meong ajak cicingi ngedebras mekecos. Ulian sangat misi mekesiap. Meongin nabrak pot bunga kanti belah. Tiang sumingkin gedeg. Apa buen tiang ningah cicingi mekraikan. Nyen ngorahin dadi guru. Dadi cicing mai? Apang seken man balung? Engsek tangkah tiangi. Ani ngawinang engsek. Tusing je ulian pot bunga ane bisi bunga mawar. Ane sedang membunga entu belah. Sake wale. Tiang ngerasang cara kenah tiangi bareng belah. Nyesel tiang dadi manusia. Tusing ngidang tiang merebutin balung cara cicing. Tuah ngidang dadi guru. Ane man pot misi punyan bunga. Pot bunga ane ento murid tiangi ane ngemang. Murid ane 2 bulan ajahin tiang maca puisi. Kanti man juara. Disubani man juara. Tiang abang punyan bunga mawar. Ulian legane man juara. Tiang mula cocok dadi guru. Pangus. Keto dugas entu tiang mekena. Kewale jani. Disubani tiang gelak-gelak ninge hortan cicingi putih entu. Kenah tiange belah. Jero tu sing jelakar ngerti. Bedek tu sing lakar ngerti. Ni tu sing jendek pipis. Ni indek pengabdian.
Sebilang sanje, tiang sube biasa masih ninghang petugas kebersihan mejejer lakar ngutang lu. Mekejang kerobaknya bek misi lu. Ada masih aneh kanti mekacakan di jalan ulian bas bek misi lu. Di warung Bu Nyoman, mekejang mejejer ngampi gang peluh. Ortane main dahan, uli ngortang pianak masuk, kanti banjir di Jakarta. Mekejang tusing merasa sesek tangkah nih. Ngap peninggalannya, nepukin lelu ane betumpuk cara gunung. Ditu tiang sesai mekenah. Tuah mekenah niki jero. Tusing jebani lakar ngerimi. Ngudiang pemerintahnya tusingnya ngut sahayang leluni dadi pipis. Olah melahang apang tusing kanti metumpuk-tumpuk cara jani. Agumi ngalih tongos lakar kuangan. Lamun depang dogen kahanani kini. Tiang guru ane pelihang cicing, meong lan buyung. Ulian nongos di dajan tepe ane. Sube sesai ngipi urug lelu. Uruge kanti ke tengah awak tiangi. Tegarang jejani tulih. Melahang nelek tekang. Awak tiangi anak sube meraga lelu. Lelu ni sube ngerasuk kenah tiangi. Jenang tiangi sube nyak cara lelu. Kanti bonengkah tiangi sube mebo lelu. Kenah tiangi sube mulad. Tiang tusing demen buin ngajain. Ulian inget ajak tangkah tiangnya ane belah. Ento ngawinang tiang tusing demen buin dadi guru. Jani lakar suut tiang dadi guru. Lakar bareng ajak cicing lan meong ngalih asasan di TPA dajan rumah tiangi. Apang tusing saling ngendepin ajak buyung. Apang tusing merasa belah tangkah ulian pot bunga. Ene mekejang ulian pelih tiangi meli tanah dajan TPA ni. Jani di subani maceni jeroni bareng masih lakar melihang tiang. Nggih, asa punika cerpen sani memurde tegarang kenahang. Ampura yening wenten bebaosan tiang sani nenten manet utawi iwang. Sekarang apa ini kok semua ngasih semangat baca cerpen. Terima kasih semeton sani sampun miar sayang tiang. Dijembok sama citra hati niki. Sama. Nah, ini bayi. Semangat cantik. Terima kasih. Suksema sana sami ampura tiang tan preside ngawales satu persatu nggih. Suksema terang titiang ontah asa punika tiang preside ngwacan cerpen online puniki. Suksema turang titiang yening wenten bebaosan san nenten manut ring arsi dedane titiang aturang pengampura ring rahinane sane mangken titiang sina bantu para mesanti. Om Santi 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 Om.